Pon manan mau na ragsokon pon peyo mau ni kisanan kan kolukan konan alam konan kanyi ko mau chorot ang sakon machay kop na speaker and legislature song ko kung labalabakan ng paliensya momot sa government o chon pon peyo sa pejawan luka kumuran karasong nan sakon machay rongan ramos ngay sa Nicolas magan pejawan kalale ko kumurakan Autakan sa kalmachay rongan ramos. O yet aralagan sa kalmachay rongan kayo. Kasarang yan kaulan puko, kornyaw. Kantan skulan ponpe kacawan alitis sawas katunation. Kasilo. Men kabasakap mepitokan sila kabin sa letes o mga COVID saktuaw. Kagayo. Puko tatawang mebacawan. Projetar sa kalmachay laubusan personal and ponpe state. O kalinaw sa kalmachay naman masanlangan pon. From sang kolonya wen pon pe ni October 5 wandar niya katriyan sa kayo kasarawngan kaulan bukoy pacawan uyawinan conference room law na napsan kapna mebaca pe labala kolonya wen pon pe. Kasarawngan kaulan bukoy pacawan uyawang right port and price control commission and pon pe state. Yay Mr. Stewart Peñas o Mr. Jordan Artes. Koryawan sa kalmachay rowan ranwach kanyan rong nan sa kalmachay retyon ponpe kacawan alatya rong. Makasaleta makampang skulan wain ponpe kacawan alatya the nation. The sawas sa one nation plan tupsaukan nong yato nation the sawas. Yay pinsel silikot o yang aki t-shirt. Sawas na nation pukas Chota sangra popot yo yay karalain lason o asmi andre me pachawan chungalen ke one nation upon a stone altar o islanders. Kasiluan sa kalmachay rongan ranwach mepit men kabasa mepit tokan silasin and kapinsalet teso mga COVID saktuwa. Pwede na kung pachawan na bali tokan silasin unian kapinsalet teso mga COVID saktuwa men pachawan sa karaway tokan may ray na namasakan magkakarnyang kachkit at pachawan tokan silasin kapinsalet teso mga COVID saktuwa. Sang samparay sa kwalu bachota ang pilbachawan sansan may ray niyakan medseyan so chakapyang kachkit at pachawan ale tokan silasin watch. Tokan sila kabin sa letes sa mga COVID saktuaw kan pachota publikal palbanyan manunian ponpe o netispensaryan kolonya. Panian publikal kan pachawan rachitak lakwalo naman sang leklak lumami sauchuk sang niyat len niyalan karas naman yang kachke te pachawan tokan sila which pananane o teta taropwe moan tokapan pachota. Tokan sila kabin sa letes sa mga COVID saktuwa watch kanuyawin ito. Oen pilbachawan sansal maran watch. Kachay sa balman ko uniyan sila silriya. Moderna vaccine o chansan. Ang Moderna vaccine kan pachota pak nan arang ranway sa kwanunan punga o chansan kan pachota pak yocha. Sang nagaway tan panyan US Central for Disease Control Uniyan sila kabin sa letes sa mga COVID saktuaw so kapag o apal bararabat pacho ni President Way sa panyo pointse. Narabot maging pachota sa Ampanian Pompe State Vaccine Administration. Leleton ni October 5 pariya katriya sa kayo ray naramasan Pompe kan makachkiyak tapachawaner tokan silasin. And kabin sa letes sa mga COVID saktuaw Kayawan tok the primary dose ray naramas nen di makit wakwe waliakan riyaman na batspatcha ni President Chisisa Kisu Koryawan tok sa second dose ray naramas nen pakit wak me batspatcha ni President Limaisa o ray lakan me kachkiyar tabachawaner tokan silasin and chansan o Moderna ray naramas nen silikat tuwak me batspatcha ni percent mo na isa kiso. Nang robot 1 pikasaleta percent na ramasakan na niwewekan
En Pohnpei no kachkiyat tabachawaner. Tokan sila silwach. Wen natananin percent wane sakayo, wen sonu percent chisi sakasu, wen nat percent wane sakwano, wen kolonya. Percent wane sakwano, wen sakos percent wane sakwalu, wen percent wane sakpayo, o autarainen kanen Pohnpei, percent riyay saktuaw. Ranot Pohnpei kachin sawanan kunian materna. Tuwa ko riyay sakwalu o unian chansan pabuki. Katayo en sabal machay ranwat yay tatongkan may kachawan register non-government and Pohnpei state o national government. Kanian rong nan sabal machay retyon Pohnpei kachawan alatire rong may pitata kalangatan tatok nan officer personnel and Pohnpei state government o national government. Kami yamen merapraga kita tok. Ya cakay kita tok. May kachawan nangatan nan officer personnel and Pohnpei state. Kantaan school te Department of Education. Post-driver pay level Riau step Riau. Chalaya buki sisak tuwaw san sisak tuwaw bachang kola. Rechiti October supplemental yak 3 sakel. Classroom teacher te Sombatakan school pay level tuwaw stepeo. Lel pay level kaya isak stepeo poy. Talariyag kumana isak senchwano len chalapang wali sapeo sentuay sakpayo. Kantan Rason Mao the Department of Health Social Services. Medical record technician pay level 1 stepeo. Talariyag kaya isak 1 sensilisak siluba chang kola. Rechite October isak limao riyak 3 sakeo. Health assistant pre-open. Pay level isu stepeo riyak kusilisak sensilisak riyak kachang kola. Rechite October isak limao riyak 3 sakeo. Ambulance driver pay level isu stepeo. Poy riyak kusilisak senpai isak riyak kachang kola. Rejiti October isak limao riyak 3 sakeo. Practical nurse 1 pay level isu stepeo riyak kusilisak senpai isak riyak kachang kola. Medical record specialist pay level isak silu stepeo. Silip ko riyan sa 8 senpai isak limao kachang kola. Staff nurse riyaw silu pay level isak silu stepeo. Len pay level isak limao stepeo. Poy silip ko riyan sa 8 senpai isak limao. Len silip ni sisak sen riyan isak tayo kachang kola. Chief Medical Service Division pay level riyan isak stepeo. Poy 5 kuslisak 1 Sent may isak 1 kachang kola. Nurse anesthetist upgrade. Isubuke bayo sent may isak kachang kola. Physician upgrade. Kut limabuke. Isak limaw sent may isak kachang kola. Physician lele silo poy upgrade. Riyanan lele silinan limakut. Option kabna the governor's office. Main upgrade. Riyak kulimay isak kachang kola, Rechiti October isak riyaw, riyak isak kayo. Protocol specialist Shalapa lisak silu sens lisak silu kachang kola, Rechiti October isak riyaw, riyak isak kayo. Officer Attorney General of Pohnpei State, Attorney available, riyak isak stepeo, len available riyak isak step kayo. Nen riyak silu kusilisak, sens pa isak kayo, len bakit isubuke riyan isak limao sensilisak 1 kachang kola o Office and Pohnpei Transportation and Infrastructure Program Manager Piano. Alanta paburburton application of kota dokukat Franklin Muyawi ni Pohnpei State Personnel Office Mepacho ni Officer PGA Mass Colonia Wayne Pohnpei. Sabon na child office laban na besan katongkan niya FSM Department and Health o Social Affairs. COVID isak tuwaw, technology salary, poy mi nan wanagat larianan riyakut per annum, takam operation and finance officer, chala nan packet per annum, evesang post office, postal clerk ay payable isak payo stepeo, chala riyakut pa isak payo sensualisak pachang kola, Rejiti October isak riyak isak kayo. Pokpok tao pagurpurton application ang bukota to pukat Franklin Muyawi ni Everson Personnel Office may bacha palagor mo in Pohnpei. Kain saklan sa palmachay ron what yay ran masanlangan Pohnpei. Kung alangan kaan bacha ni Pi 0.8 minutes pa isa ko nun mansang. Ulan kaan bacha ni Pi 1.2
Kulak riyaw minit lima isak riyaw mo rin sa was. O yung malangal pan paspacho. Ni PJ poinche kulak 8 minit pa isak riyaw ni saucho. Rano tang pan paspacho nan pungan pali. Masa ni nate isak lele isak limaw lok likin tayo na pan paspacho ni PJ tayo lelwanaw. Pan kabokin o pan kap niya marmarakan kachaw. Ni saujuk le ni saujukan ni apa mang pan paspacanan pungan pan masao pali apang ni nate isak le isak lemau ilok lekan tayo na pan paspacan ni tayo len wano pan kabokan yang aku marmarakan kacaw ni alam ang pan paspaco nan pungan pali masa ni nate isak ilok lekan tayo na pan paspacan ni tayo len lemau pan kabokan o miya marmarakan kacaw. Wan lam ran ay paspacha ni tegro wali isak silo, wan lam ran ranwat paspacha ni tegro isak wano. Wan sasongan kacaw mamaratin na raya na warya isak tayo paspacha ni insis 0.5 isak silo, wan sasongan kacaw mamaratin na isang pongwat paspacha ni insis 0.3 isak so. Doon kay nanor sang kachpin glakano minit isak so ni sauchip o taan prong sa lang kachpin glakano minit isak limaw na may saman laka. Ngayon ko ay matyakan autaban sa palmachay. Rongan ranwatch kalanganin kubran koros o kasalit.